Welcome to Sesama. Sesama ke eng Setso Sa Maluti Pty Ltd ke company tswa ka mane ka Maluti ya Phofung Qwa Qwa thaba di mahlwa vetsi su ka mane ka Freestata la ka lebitso ke lehlonlo matshitse ke tlo hlalosetsa fela hore Sesama ke eng Setso Sa Maluti. Sesama ngwaneso re na le Sesama 22 e leng di project tsa mmino e ka ba mmino wa clap and tap e ka ba mmino wa indigenous gospel e ka ba contemporary music dingata ntho tse tsalang mo ho 22 ngwanese ho 22 ha rena sports haholo ntho tse tsalang mo ke mmino re khutla perebele Sesama extravaganza mano extravaganza ke mo bontshwang ke dipontsho e ngwaneso o utlwa ngwaneso ke tlo bua fela ka taba straight to the point re bua ka di program tsa Sesama 22 hore di eme jwang ka di 10 tsa December 2022 re tla be re le multi-purpose phutha ditjhaba mo ke mokete wa traditional music o entaila eng mokete wa traditional music o na le mmino o kang famo e leng yona koreana o na le moghibo o na le mohobelo o na le lata o na le tswana dance o na le ndlamo o tsebe basotho ba yetsa le yona ndlamo tse ding tse ngata re khutle mo 90% eo re na le batjhaki o tswa ka mane ka Gauteng ho tswa le Sebokeng ba tla ba tlo keteka le rona o ska makala ha o tswa re bina le Setebele hobane mokete kwa Sesotho mokete ke traditional music ke ka di 10 tsa December 2022 ditekete di fumaneha ho tswa ho dihlopha bongata ba tsona tse binang mo tekete ngwaneso ke mahala o kena tekete ya hao e tsheheditswe tekete ya o tsheheditswe ke mang e tsheheditswe ke DSEC elingana Maluti a Phofung Department of Sports Arts and Culture le yona NAC ke bona ba tsheheditseng tekete tsa hao ha o kene fela mahala o sena tekete e tsa bonnete ba hore o fumane tekete e ngotsweng complimentary tekete e leng a free ticket e dumelang ho kena hona mo phutha ditjhaba multi-purpose hall re tla be re tsamaya le bomang ngwanese re go tsebise fela re tla be re tsamaya le bomang tsatsing leo re tshwere le kunuti la banna hlanya la khabisi bohale ba magolokwe motlokwa botshonyane baena ba lampi ditshepe youth production bao ba etsa tswana dance baena ba lampi ditshepe youth production thaba dikola a nyonyang a hlatse ebe bomme ba thaba di mahlwa ebe sehole sa thaba maseka ebe ipopeng bomme le bao ke bomme ba moghibo ngwaneso ke re mokete ona o monate ka tsela e mmakatsang hobane round ya pele fela re qala mo re tlo ntse ka nye bonwa re tsa pina A1 re le ka o fela staging e re bitsang fela re ke collabo e tlo iponela o tlo bona botle le botle ba thaba di mahlo ke re ho wena Sesama ke a ro a tsatsi le hlahlamang e leng ka di 11 tsa December hona mo multi-purpose phutha ditjhaba re tla be re se mokete moholo wa clap and tap utlwa e o etsalang mo o tseba ma clap and tap ke mapostola empa mona team ya rona round ya bona ba pele ha ba kena stage ba hlwella stage re bina monyanyako re tla be re tsamaya ka monyanyako re hopole mo re tswang teng mmino wa dinoto hanyane fela re tlo tsara batho ba clap and tap ba ya kgona ho etsa monyanyako le yona e leng choral ra le bonus on the day e leng Maluti a Phofung e leng yona ba tsamaisa ke ntate Marco Sithole seo ke sehlopha sa yona choral ba tla re bulela fela mo ho tswa mo re tshwere dihlopha tse kang bo St Philip Gospel Choir St Peter's Gospel Choir balopollo ba khotso re tshwere dihlopha tswa ka mane ka Castle e leng Selikane sa Jehova matla a hae re be le sona hape mahlasedi a tumelo ngwaneso ke re mokete wa go makatsang re be le ona Maluti a Phofung artist development ngwaneso ke re etela qhepela rona mano www.partnersinarts.co.za a tshera fumane ha o le re batla ho tseba dintlha hore ditekete di fumana kae ona mokete wa di 11 tekete teng ke 50 rand fela dihlopha di 7 on stage o qala ka 10 o'clock hoseng ho fihlela ka 6 pm 10 o'clock hoseng ho fihlela ka 6 mantsibuya e tla le metswalle e tla le batswadi ba hao o tle le bana ba hao ho tlo ba monate mokete wa Sesama ya rona re sale mo hona mona ho Sesama TV a mekete na ke itse ke mengata re na le Sesama 22 re na le Sesama extravaganza re tswela pele ka mokete wa extravaganza ka mane ka monontsha ntse le Qwa Qwa betsi suka ka monontsha ka mo ke multi-purpose hall mo ke mokete wa dance ha re tse fela dance re tshwere mapiano re tshwere di DJ battle of the DJs
re tshwere mapiano, re tshwere pantsula dance, re tshwere afro pop, re tshwere tshepe, re tshwere hip hop. Ngwanese o tla ba monate, ra tseba di 16 ke holiday. E tla tlo nyaka la le rona. Ha o fumanetse tekete le yona ke tsheditsweng ke tekete ho kena ke mahala mo, empa o tlameile o be le tekete. Ditekete di fumaneha ka mane ka Maluti a Phofung Municipal Office, Departmenting ya Sports, Arts and Culture. Ditekete ke re di a fumaneha ke mahala, ke di-complimentary ticket. Bona e monate wa teng, ha o tshwere tekete le nngwe le kena le babedi. Ha o tshwere tekete A1 le kena le di2. Ha o tshwere tekete e le nngwe le kena le babedi. Ke monate wa Sesama. Complimentary tickets di tsheditswe ke mang? Di tsheditswe ke Stay Put Funerals, di tsheditswe ke DSEC, di tsheditswe ke National Arts Council. Ke re ho wena Sesama ke ya rona ka mane ka monontsha ka di 16 tsa December. Ngwaneso ke re monate o iketsetsa, ebile ntho e re emphasize gore monate ha o tsamaye le tai fela, ebile ha re rotloetsa re tai one side, monate pele, responsibility pele. Sesama ke sa rona.